Ari sinzin gi gogyub tangbu thoma te lo nyi gi sumchu sochi gi kongtu ari sinzin tangbu George Washington gi nangdu. Sinzin gi gogyub tangbu teni shung gi lhengang ka gi gonzin sola na ne ari gi gub gi ladun te la kedu pagwe samja tene sinzin cho tu chowa so sho sunsha. Ari siwang gi lamlu su wangzhi yongzo sinzin la mebar sinzin tang timsu chozo tang timshir je la goshi gyab yojing. Sinzin gi gogyub pam executive order shebani timsu chozo gyu mi gobar sinzin gugyang ki shung gi lhengang chola gogyub nangyu wangze shigin bata ari sinzin nam gi wangze te pejo dane shung gi siju gyurba yang chungdu. Sinzin juju ba Abraham Lincoln ki jigdong gege na la ari nangzhu gi gopsu gogyub te rik minzhawa ni yuebe tarzu dagdang mam Emancipation Proclamation she lugyu rangshin te na ne tenyo nam tseyo le chun ne rangwa su nandu. Sinzin sumju soni ba Franklin Roosevelt yi sinzin ki gogyub sumdong dungyal ha nambe mangshu nangkendridu. Kong ki gogyub jigni makji nibe gopsu ariwa Nihon ki migyu so todam che gogo gogyub na yubata gogyub tene kong la jesu gyunju yachi chungdu. Sinzin jigi yegub ki ladun gugyang la ta je chobe wangze ni ari zarim ki yigdu nandu kwe mebre. Ari zarim ki yigdu nandu sinzin ni shung ki zingyon dezen ki genzin re zam gogyub re. Wana sinzin ki gogyub sheba te chidar chungbu sona They emerge because they are a zarim ki nandu zingyon la wangze goyba te pechwe danwa yinbe sinzin ki gogyub she ngondu gyub re. Ledo sinzin Trump ki kya sinzin ki gogyub te pechwe dan na ne geji namshi ki Paris chingye ne ari chiri tenpa so ari shung ki siju la gyurdo zuishi jen kashi dan na yub re. Nidong chubdun ki chinda tangbu na la sinzin Trump ki gogyub jik na ne kaji gegub ka jik ni jigu ringlu ki gesa da chosa re songde teda ne ari nandu mi kaab tang gyunju yaji chungu maze timga ne gango chungshin kamju mangbu suyo yubre. Ari lojo ki sanzam su jeri gyab goybe goygyab te tewe sinzin Trump ki lo tango tere nang la sinzin ki goygyab ngabju ngang nambre. Separation of powers, constitutional questions are now, Zadim ta being mangzu ripped from the ringlu ki headlines siwang ki every chiwa day. chwani taji niri sengkyu zowo ne meb suyo yori songi. Gab la mangzu shung ki gawa tsu lendo chale nandu. Jigdong gu ngabju na la chedu timgang ki jeri jigta gab te sinzin Dwight Eisenhower ki sinzin ki goygyab jik je songdu dene ari lokta shungger nisu lupchu chuksu la miri yenje yubate meb suyo ne denandu. Gabri sinzin sosu goygyab ki mangzu gawa shenda nyokta na tsubateridu. Sinzin sumchu sosum ba Harry Truman ki Korea Mark gopsu sinzin ki goygyab pechwe dane Jagri Steel ki sora shungshe nambala Kimberly songbar. Te tu ki timgang ta de tu ki timgang yongsu zheng ma ri. Sinzin Truman ki ma te tu la gerda sora shungshe dan yomri. Timgang ki tinja zheng ma ri sombri she ngurunangi. Taja lado sinzin Trump la dawa nyi le la meb te ring la sinzin ki goygyab so ki sinzin ki guwang ka pechwe dana ne rang ki chokdo minari kone nenga kaadu goygu tang shung ki dikshi tere rimba goygyab na shimba tang tedar ki nga goshi suyu yoba Santa Barbara zugla lobde ari sinzin ki sheje dezen John Woolley so ki sungi.